Unity Driving School ni ikigo kimaze kuba ubukombe mu kwigisha amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga. Akarusho kabo kandi bafite abarimu b'inzobere baguherekeza bakakugeza ku kizami. Unity Driving School kandi iragufasha kwihugura kuri mudasobwa. Wowe ushaka gukorera provisoire inshuro imwe wabavugisha kuri iyi nimero, cyangwa se waba uherereye muri Kabarore ukabasanga ku kibuga cya Bihinga. Unity Driving School, the best one. Twagarukanye na teacher Emmy nk'ibisanzwe, ninjye uje kubigisha amategeko y'umuhanda. Nk'uko twabivuze, reka dutangire dukosore hamwe ibibazo bikunze kubazwa kuri exami. Dore ku kibazo cya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Guhagarara aho abanyeshuri bambukira. B. Hagarara akanya gato. C. Ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. D. Gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hari igisubizo ni B. Iki cyapa kivuga ngo hagarara gato. Icyapa cyose uzabona kirimo stop kizakivuga hagarara gato, kuko kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Iki cyapa gisobanura iki? A. Tanga inzira ku binyabiziga binini. B. Gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru. C. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. D. Tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Igisubizo hano ni C. Kiravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Nukibona ugomba kumenya ko iyo utwaye ikinyabiziga ugomba gutanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda wegera. Iki cyapa gisobanura iki? Cyangwa se iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse? A. Tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B. Tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. C. Tanga inzira ku makamyo na za autobus. D. Ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Igisubizo hano ni B. Tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Bibutsa ko iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. We nukurikirana teacher Emmy ntacyo uzamuburana, provisoire uzayibona rwose. Iki cyapa gisobanura iki? Kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. A. Ese komeza imbere gusa. B. Aho kunyuranaho imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Hano igisubizo ni A. Kuko iki cyapa kirategeka komeza imbere gusa. Icyapa nukibona kizakibwira komeza imbere gusa. Wakoze kiriya tumaze kuvuga n'iki wagikora. Iki cyapa gisobanura iki? Umuhanda urombereje w'ibice byinshi ibumoso. B. Umuhanda uyoberejwe ibumoso. C. Ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. D. Kata ibumoso gusa. Kubera ko iki cyapa gitegeka kimeze nka cya kindi kirakubwira ngo kata ibumoso gusa. Sina ngo uyu muhanda cyangwa se iyi nzira niyo wemerewe, niwo ugomba kunyuramo itegetswe. Ngira ngo byasobanutse. Wakoze bino bibiri tumaze kuvuga n'iki cya gatatu n'icya kananira. Iki cyapa gisobanura iki? A. Kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B. Umuhanda uyoberejwe iburyo. C. Kata iburyo gusa. D. Umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano igisubizo ni C. Kiravuga ngo katira iburyo gusa. Kubera ko ari icyapa gitegeka, kirakubwira ngo katira iburyo gusa. Iki cyapa gisobanura iki? Kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. A. Birabujijwe gukatira iburyo. B. Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu muhanda igihe ugiye gukatira iburyo. C. Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. Hano igisubizo ni A. Birabujijwe gukatira iburyo, kubera ko ari kimwe mu byapa bibuza. Kiriya wagikoze n'iki ntiwakica. Iki cyapa gisobanura iki? Ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. B. Umuhanda udakomeza ibumoso. C. Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso. D. Birabujijwe gukatira ibumoso. Kubera ko icyapa kibuza kiratubwira ngo birabujijwe gukatira ibumoso.
so ntabwo ukibonye kuba wakatira ibumoso ntabwo byemewe. kugira ngo biri gusobanuka kabisa. Ntibutse gukanda subscribe, gukora share, gukora na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa iyo ukibonye ubona gisobanuye iki? Nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. C. Umuhanda unyerera imbere. D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, kiratubuza ko guhindukira bitemewe. Ubwo igisubizo ni A. Birashoboka guhindukira. Iki cyapa gisobanura iki? A. Umuvuduko, umuhanda urombereje ibice byinshi mu birometero 50. B. Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati. Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C. Umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira kuri kilometero 50 mu isaha. Hano igisubizo ni D. Igisubizo impamvu ari D, iyo kino cyapa cyanditseho 50 kandi iyo 50 ikaba iri mu cyapa kibuza, icyo baba batubwira ko bibujijwe kurenza uwo muvuduko. Iki cyapa gisobanura iki? Turabona harimo P, haciyemo akarongo. A. Birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. B. Birabujijwe birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D. Parikingi. Iyo handitsemo P ari icyapa kibuza, ubwo igisubizo ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Yarimo P ivuga guhagarara umwanya munini kandi iri mu cyapa kibuza, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iki cyapa gisobanura iki? Ni icyapa gitegeka aho bahagararwamo n'abanyamagare imbere. B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagenda n'amaguru. Hano igisubizo ni C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Nukibona uzamenye ko kivuga ko ari inzira y'abanyamaguru ndetse n'abanyamagare itegetswe. Ngira ngo biba biri gusobanuka. Tukibutsa gukora subscribe, share, comment kugira ngo usangize n'abandi babashe kubona provisoire kabisa. Iki cyapa gisobanura iki? A. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano igisubizo ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga byagenewe gutwara ibicuruzwa. Iki cyapa niba kikubaza kuri provisoire cyangwa se muri examen, uzasubiza ko hatanyurwa n'ibinyabiziga byagenewe gutwara ibicuruzwa. Kugira ngo biba byasobanutse. Iki cyapa gisobanura iki? A. Inkomane banyuramo bazengurutse. B. Biremewe guhindukira. C. Inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D. Birabujijwe guhindukira. Hano igisubizo ni A. Inkomane banyuramo bazengurutse. Kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, kivuga ko ari inkomane banyuramo bazengurutse. Ubwo igisubizo ni A. Iki cyapa gisobanura iki? A. Umuhanda ugabanijemo ibisate bibiri. Kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. B. Umuhanda ugabanijemo ibisate bibiri. C. Inzira y'icyerekezo kimwe. D. Kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hano igisubizo ni D. Kivuga ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Iki cyapa gisobanura iki? Nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. A. Umuhanda utaringaniye iburyo. B. Akamanuko gashobora gutera ibyago. C. Ahantu umuhanda umeze nabi. D. Uguhinguka k'umwaro cyangwa ku nkombe. Iki ngiki gisubizo ni B. Akamanuko gashobora gutera ibyago. Bisobanura ngo ahantu haramanuka cyane.
Iki cyapa gisobanura iki? A. Akazamuko gashinze cyane. B. Umuhanda utaringaniye ibumoso. C. Ahantu umuhanda umeze nabi. D. Ahegereye utununga. Hano igisubizo ni A. Akazamuko gashinze cyane. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, kiratubwira ko imbere hari akazamuko gashinze cyane. Kugira ngo nukibona uzamenye ko aho hantu hamanuka cyane cyangwa se hazamuka. Iki cyapa gisobanura iki? A. Akazamuko gashinze cyane. B. Umuyaga w'intambike. C. Uruhererekane rw'amakoni. D. Umuhanda unyerera. Hano igisubizo ni D. Iki cyapa kiratubwira ngo ni umuhanda unyerera. Iki cyapa gisobanura iki? A. Abana. B. Inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara. B. Ikibuga cy'imikino cy'abana. D. Ikibuga cy'imyidagaduro. Hano igisubizo ni A. Gisobanura abana. Iki cyapa gisobanura iki? Kugira ngo muri kukibona neza cyane, ndakubaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Turi kubona ko bashushanyijemo inka, kandi iki cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Iki gisubizo ni D. Kirasobanura ko aho hari akayira k'amatungo. Niba kikubaza kuri provisoire ntuzagitsindwe kabisa, kivuga ko ari akayira k'amatungo. Mu byapa bikurikira ni cyo cyerekana ko umuhanda udakomeza. Kino kirimo ishusho ya T. Kino gifite ishusho ya T nicyo cyerekana ko inzira idakomeza. Ese ni A ni icyapa cya C1? B. Ese ni icyapa cya I14? Ntabwo birasobanutse. C. Ese ni icyapa cya C2A? D. Ese ni icyapa cya B2A? Ngira ngo icyerekana ko umuhanda udakomeza cyangwa inzira idakomeza ni iki cyapa kirimo ishusho ya T. Nicyo cyerekana ko inzira idakomeza. Bakikoresheje ndatekereza kitakunanira tukibuzeho. Nkwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo usangize n'abandi aya masomo abashe kubageraho 5 kuri 5. Bibutsa ko iyi channel ndi gutegura ibiganiro biryoshye, ndi gutegura gushyiraho amasomo agiye atandukanye kugira ngo mujye muyakurikira muri benshi. Iki cyapa gisobanura iki? A. Tanga inzira. B. Icyayi. C. Icyerekezo kimwe. D. Ntihanyurwa. Iki cyapa kiravuga ngo tanga inzira. Ubwo igisubizo ni A. Tanga inzira. Kugira ngo biba bisobanutse. Tanga inzira. Mbibutsa ko mugomba kugezaho impano zanyu mukoresheje subscribe, share na comment. Niyo mpano ndi kubasaba kabisa. Umuyobozi hano batubwira ngo ibinyabiziga muri ibi byapa bikurikira ni cyo cyerekana ko umuyobozi kibonye afite uburenganzira bwo gutambuka mu nzira ifunganye. Muri ibi byapa bikurikira ni cyo cyerekana ko umuyobozi afite uburenganzira bwo gutambuka mu nzira ifunganye. Kugira ngo byasobanutse neza nk'uko twabisobanuye, ni icyo cyanditseho 6. Dusoza mbibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amasomo agiye atandukanye